That's what Paul's talking about. I couldn't keep quiet. A proste toto hovorí Pavel, nemohol som byť ticho. But what's interesting is Paul is here on trial. He still has that same passion and that same fire for Jesus. A pravda je taká, že aj na tomto súde má apoštol Pavel stále tú istú pasiu. I know it happens. I feel like what's happened to many of our hearts. Viem, alebo cítim, že to je proste v veľa našich srdciach. It started this great burning fire. Keby tam proste začal horiť veľký oheň. And then we stopped taking care of that fire. Ale potom prestaneme sa starať o ten oheň. And it kind of got smaller, 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 and now it's just these red coals. A potom ten oheň slabne, a nakoniec sú to len také tie plejúce uhlíky. My encouragement is start blowing on it a little A bit. moje pozbudenie je proste fúknite do toho. Start give it some air. Dajte tomu trošku vzduchu. Throw some wood on that thing. Prihoďte trošku dreva. The wood being prayer, scripture, To obedience, drevo je proste modlitba, písmo, poslušnosť. and remembering forgiveness and grace and mercy A pamätanie si toho, že odpustenia v milosti. until it starts to burn again. A až dovtedy, kým to začne znovu horieť. And then Paul says, again, this is nothing new that he's talking about. A znovu hovorí Pavel, že toto nie je nič nové, o čom hovorí. This was promised by the prophets. Bolo to predpovedané prorokmi. It even goes out later to say that A neskôr teda hovorí, he tells the king in 26, v 26. Verši hovorí kráľovi, vie o týchto veciach kráľ, ktorým tiež otvorene hovorí, neverím, že mu je tajné niečo z toho, lebo sa to nedialo v skrytosti. again, this didn't happen in corners. Everybody knows about this, what's happening. A nestalo to teda niekde bokom, ale proste každý vedel, že sa to deje. Again, the gospel is promised by God. Evangelium je zastúpené Bohom. It wasn't an accident. Nebolo to nejaká nehoda, It was planned. bolo to naplánované. And the second thing is it's historical fact. A druhá vec je, že to je historická udalosť. That tomb was empty historically. Aj z historického hľadiska hrob bol prázdny. Paul changed his life historically. Apoštol Pavel zmenil svoj život a je to proste historicky zaznamené. These things really happened. Tieto veci sa skutočne udiali. And they happened out in the open. A stali sa tak, že bolo to proste niečo otvorené, nebolo to skryté. So Paul is just talking about the gospel now. He's starting to get into it. A teraz Pavel hovorí o evanjeliu, proste začína sa pomaličky dostávať. Which is great because he's on trial. I mean, think about the guy's in chains, he's on trial, and now he's going to bring out the gospel. Čo je úžasné, lebo on je na súde, zviazané reťazami a hovorí evanjelium. Next thing he asks in 27 is, King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. V 27. verši ďalej hovorí, či veríš prorokom kráľa Agrippa? Viem, že veríš. Like, he's like, okay, now, how about you start asking questions for me? Čo keby si teraz ty odpovedal mne na... Let me ask you a question. Did you go to church when you were a kid? A dovol mi opýtať sa otázku. Išiel si do kostola, keď si bol dieťa? Yeah, like, you probably went to church. I'm sure you did. Now, what about the Bible? What about Jesus? What do you think about God? A viem, že si chodil do kostola určite, keď si bol malý. Čo si myslíš o Ježišovi? Čo si myslíš o Biblii? He's starting to pull out. What's your stance with him? How do you know him? What's the feeling? Aké sú tvoje postoje k tomu? Aký máš pocit z toho? Proste vyťahujú to z neho? Many of us in Oak Eager Teach know are people who grew up going every once in a while to church, I think. A veľa z nás, ktorí poznáme ľudí, ktorí vyrastali alebo teda chodili, keď boli menší do kostola. So we know they have a background. Čo vieme, že majú pozadie. It's never wrong to ask them, hey, what about that background you got? A není vôbec zle sa spýtať, čo o tom kresťanskom pozadí, ktoré máš. But then bring Jesus into it. A potom tam proste pridať Ježiša. Okay, so you know something about the Bible, about God. What do you know about Jesus? Viem, že vieš niečo o Bohu, ale čo vieš o Ježišovi? Because see, that's what Paul's doing. You believe the prophets, don't you, Agrippa? Lebo tuto to vlastne Pavel robí. Veríš prorokom, nie? Because if King Agrippa says yes, Paul is going to launch into why Jesus is the Messiah. Lebo keď Agrippa povedal áno, tak proste apoštol Pavel hneď teda hodí na neho, prečo je Ježiš kráľ. According to the prophets, to the scriptures. Odvolávajúca na prorokov a písmo. King Agrippa answers him differently. It's in 28, you can spell it. V 28. verši trošku ináč povedal kráľ Agrippa. I povedal Agrippa Pavlovi, bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana. In such a short time you can make me a Christian? Myslíš, že tak krátky čas ma môže spraviť kresťanom? Hey, whoa, slow down here a minute, Paul, slow down. Dobre, Pavel, spomalíme. But I love Paul's response. Ale mne sa strašne páči odpoveď
And I think this is like the heart behind the apologetics. A toto je, myslím si, také to srdce apologetiky. Which is Paul says, short time or long, I pray God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am, except for these chains. To je nejme. Yeah. 29. verš. A Pavel odvetil, žiadal by som si od Boha, aby nielen ty, ale všetci, ktorí ma dnes počúvajú, stali ste sa skôr alebo neskôr takými, ako som ja, okrem týchto príležitostí. It's kind of funny, it's kind of a joke. Other than these chains, I want you to be like me. A on to vlastne taký vtipek hovorí, že teda okrem tých pôd by ste mali byť ako my. But think about that heart he has. Ale pamätaj, alebo rozmýšľajme o tom srdci, ktoré He mal. says, yes, King, I want you to become a Christian. Áno, kráľ, chcem, aby si sa stal kresťanom. And not only you, everybody else in this room. A nie len ty, ale aj všetci ostatní v miestnosti. I want you to meet the same Jesus I met. Chcem, aby si sa stretol s takým istým Ježišom ako ja. Here's how I met him. You can know him too. Takto som ho stretol ja a ty ho môžeš poznať tiež. He took he let me see I was in darkness, now I'm in light. You can be too. Dovolil mi vidieť, keď som bol v temnote a ty môžeš robiť to isté. He's forgiven me for my sins and you can be forgiven too. Odpustil mi moje hriechy a tebe môžu byť odpustené tiež. This is the end heart of this apologetic. A toto je srdce apologetiky. I think sometimes we forget that's the point. Niekedy zabúdame a to je celý zmysel toho. You know, we can try these tactics or these ways of arguments, you know, My môžeme skúšať nejaké také tie spôsoby a argumenty, which are not wrong. čo nie je zlé, But sometimes we get so caught up in winning an argument ale my proste sa občas prichytíme v tom, že len chceme vyhrať toto argumentovanie, that we forget the person. aby sme dostali toho človeka. We stop using gentleness, we stop using respect, Nepoužívame už jemnosť a rešpekt, and we forget the point is that we want them to come to know Jesus. That's why we're doing what we're doing. ale ten základ a zmysel je v tom, že chceme, aby spoznali Ježiša, preto to robíme. So, Takže, yeah, apologetics is not about winning a conversation. a apologetika nie je o tom vyhrať konverzáciu, It's not about winning an argument. nie je o tom vyhrať hádku, It's about winning a soul. ale je to o tom vyhrať dušu. That's what we use it for. Na toto používame. So, church, how do we respond to this testimony of Paul? Cirkev, ako odpovieme tomuto svedectvu Pavla? It shows you personal witness is a very, very strong thing. Ukazuje nám to, že osobné svedectvo je veľmi silná vec. And this wasn't the only time that Paul used it. Paul used it very, very often. A to nebolo raz, kedy to Pavel používal, on to používal veľmi často. All he simply said was, here's where I was before Jesus. A to, čo jednoducho povedal, toto je miesto, kde som bol pred Ježišom. Here's how I felt about Jesus before, Takto som zmýšľal o Ježišovi predtým, until I met the living God. až kým som ho nestretol. And after then, I've gone and told the whole world about him. A potom, ako som ho stretol, poviem celému svetu. And this is how my life has changed because of him. A takto sa môj život zmenil kvôli nemu. And who can stand up against such a testimony as Paul had? A kto sa môže postaviť proti takému svedectvu, ako mal Pavel? Who? Hell, I mean, it'd be hard to ignore it. Je to ťažké ignorovať. So I just encourage you to realize we have this great thing. A chcel by som vás pozbudiť k tomu, že my sme si uvedomili, že máme túto úžasnú vec. It's this message Správu, that saves. ktorá spasí. My concern and my challenge, Moja obava, alebo taká moja výzva osobná. and I see it all over, I think, this country in some ways. Ale vidím to v podstate na Slovensku I nejakým think spôsobom. there needs to be a movement of personal witnesses for Jesus. Že potrebujeme hnutie osobných svedkov pre Ježiša.